kau merayu, sepekan tak berjumpa, berikan jawabanmu, ku tunggu kekasihku. Kan kata menimbang rasa, asmara telah menggoda, sebabkan ku tak lupa dari pandangan mata. Pada dinda ku mengabdi, tidak lupa dengan janji. Walaupun apa terjadi, kau tetap pujaan hati. Janji palsu belaka, manis di mulut saja, pandai bersilat lidah. Ku bersumpah padamu, hanya kau idamanku, rayuan dalam kalbu. Mari, mari, kasih mesra bersama, menghilangkan rasa rindu, oh asmara. Tadi kenal lagi ibu dah dulu. Saya tak kenal pada kenal ke bulu ke nyama bulu. Saya kenal pada tabang kerap ke nyama bulu. Ya ramat roning dah teretan sedaja. Saling ki beban terop sampai ke terop kenal lagi dan gule saya sampai mak sotok nak kena tanjung pada teretan. Aduh bala bula abi tepesa kalau bembung anak bulu langkong abi dalam tahun. Masalah sekone fi bulu sobung anak ni ko tadi masalah. Bini bulan ni ko nyoro bulu ke pasar bala. Seronya melebate. Walang tepaga daster pleman apa ngamuk bini bulan ni ko apa bate. Sedeng pleman bulu gedek compok ampun ni cari kapi saatnya macalana ampun yo berkapi celana bulu. Cuma ini situng dari atas sampai ke bawah ni ko ngajalang. Engki jalan nyama bulu yang lagi sabar bulu. Bulu ke sorbo aja nyari laku kalau unsur amadu ni ko. Dapat kalau unsur amadu bulu nyari laku senyaman tak mangkin laku meja bulu. Pese tak oleh pese cuma kalian kelebihan locotkan situng benar. Situng dapat keti sesampang je pun ni kak apa beda min ramin je pun. Lesot teretan, cilepan berempat nari ala ko. Nyara matoran yang deketan teretan sedaja. Sepada luar terop kantos di dalam terop. Kenalakin malam mangkan Kak Dinto. Bule si kesampet Marlena. Bule teretan dari compok datang ke Kak Dinto. Kayak kun entara niku min ramin kocaan pada hari jadi kota Sampang. Kulit teroni ngebupati si genteng nih. Wakil bupati nasi. Kayak takut bulu teretan takut terero. Kikirin bupati tak oleh. Kikirin ibu pada ibu ya dok. Bulu teretan itu nakin mang anak bulan nikah. Bedah langkong abi sebelum tahun tak tikle mulai ke Roma. Sehari ya, tak nemu kemarin tak ketemu nemu orang laki lain. Mi pola ternyata. Aduh, belah tinggal dapat kita sesampang ni kok bah beda driver orang bini.
sampai nyeleceng kelampian green neko candeng temur saya nyai pencung balik ke topak neko mak pola bedreng laki bah kelem kebule candi kelu kela kena kana sampang 2000 selekor para kedu lekor cek nyapan kade kelu keren bini jual mahal kelu sama tak kemarin ini nyapa kade kebule lah kan kayak begebudi dengan kor cace lu anu kemarin aduh lebih nih Bule? iya Aku tuan bule? iya aduh ngelenyen aduh Badan apa yang laki kini kau katuan bule? mak pak kata melarang ke bule le Tak larang, rekan kundeng laki etok si larang. Kau larang bini sang mode. lakaran lah sini kah Ada larang tak mun gitu. rakyat ka bupati Sampang pacet larang nih binen mun rakyat bupati Sampang pacet larang le nampu lamar nampu ngibaki emas paling coba ngibaki tental bahwa di situ ya minta lamaran apa hedele Nape? minta lamaran pola ke sengko Minta lamaran, kini Iya. kau bule. tak minta lamaran Yo. pola minta piagam Andi banyak Roma. piagam ngaran di banyak Cemak semak. oh dah cima kaste dah Ini muhrim. aduh benih moh bah karo ngocan sekali benih muhrim bah karo deh iya le Ya. tingkat tak tanya Pak Ongku le Ya. ya paham membere Siapa nyaut? ya geluh keng head mun tak nyapa kaste Cari tulisan reng laki. kelero Cari tulisan. lebih ini kau kuntuan Boleh, tapi bersalam dari Bupati Viburu le Apa kan Pak tuh? Bupati jangan ring tua Viburu Nape. Salam nape. ucap ada ile melekonyi cepet rampet wah Alibaba nonton sape hede tereng bini makin ratin cepet menampik mun tak nambah hede kebule je le lo paju laki le Tak pajulah. tak paju laki Apa antun kini kau? iya Kak, Iya. kini ngaki ki, pada cawacan nareng sampang, Ada, nareng remu sampang jane. nih kasih Aku ada tanda sepiratin, kana. sepiratin, pada bi bulu ratin ah. aduh tanda kalah nih bini sampang kana Karena ratin kak. aron jerak jak terus abantur banyak roh Kini ngaki ada lagi. remah Aing tasek masuk ke dalam dapur. Iya, terus, Masuk ke dalam Le. dapur kak. Iya. Aing kini lep kelepen. mada iya le Kini kok kak ki, make kau cendereng laki pitol ekor. coba itu le korongku le Pitol genteng ekor. ngari ya le Make reng laki pitol Carian ekor sampang kak. pakundeng genteng Mau kapi tengah malam tak ada reng binin, pada bayi kecelepen. apa le selapkan lepan jali apa selapkan lepan baca Tanya ke Pak Bupati yang ki pak, menabi tak ada reng binin malam celep enten pak. aduh benih mun orang laki lepas cecel lelak jenumun pabiti ban baca lelepkan lepan le tapi benih lepkan lepan saya bebes atah deh jero Loh malah aduh ya tedung tak tedung. maka telanjur ada kir bah kalau diatokar mun senapu karo nyengir mulo atas surat Lah, ya kedua langsung le ini di ya bini. kedua Cali tulis benih dai ya tako Kenapa? engkau kan tekan tengah ingan ke hidup orang dena gelu Aduh, lah cenal kenal rareng laki. iya gelu lah pejarang melarang deki pas tengles Semak kurang semak. aduh Kenapa? deki tengles alpa wah hidup kasta Mak dulu kasta. lu habis lagi gelu kor siapa gelu Siapa sih deka? aduh kata lelopongku kan dah habis lagi gelu deki kau tinggi bubureng dina hidup kasta Enjo tak kasta. Siapa sih itu sih? Cenal kenal berapa? engkau lakin hedeli mat sotok lu nak ada jan Tanjung roli dusun deman ruak Man soto. iya aduh ya Allah Jo apa kak? Kak, tahu sih deh ya. Saya ngan sengkok lambak man sotok ruah. Saya nyengker di Roma. Iya. Tak asal ngoton. iya Matanya tak ingat ruah. terus le Oh pun kundul. teng setia Mak tembu bulu kak. Songot. gara-gara hari jadi Kabupaten Sampang le Apa? Sorongubu songot Oh, iya dari orang kaya. Songot dandeng Sampang kurang gede Iya kak. Iya. Oh tadi sedek kak. iya Aduh. gelu hede bade dinari anu apa hede Iya sengkok denar entar jar kelenjer kak. Pengarana sengkok raya entara trolen colonan ada sero. Iya. Bodoh saya mah. Apa, jang? Le? Lon Malang. oh, taman Pantai Juni. sekemele Kocan beda pantai jodoh kak. Oh, iya, Kocan iya. oreng mau Iya. entar de serua nemu cudu. Menentar des kakek maki kurang jodoh sengkore pe bunga demeh hede menentar desa Saka kita dah mulai. hah
Kan kita udah mulai ke rumah. Jangan kau macam jalanan pole so bupati teh beki. Oh. Rakyat sampangku tuh tentrem ayam Ah. damai. Neng Iya, jalanan teh ayu. dulu. Setiap kan datang aja lah. Nah, sudah Iya, datang lako. iya. Kemana lah lako? Sabar ibu Dile, jangan diminta di natodus ke Pak Bupati. Ih, ren bini perlu belanja kak. Iya lah tahu, tapi jangan minta nih mata umum le, todus engko. Todus ya Pak. Todus. Todus Pak Engko le Bupati. anakku ning Surabaya jual soto le. Engko setetak ke Surabaya pole engko. Terus? Engko ning sampang bayak sampang lebu ngali terok kopi. Aduh, iya, Kak. Saya tak kopi tak ning Ipin dina, Bupati sesetik tak rangkorang le. Mantep, Kak. Bantuan Kak. lancar. Keluar kabile. Pokok Bupati Benih kayak ngomong, benih kayak Hebat. kok Troya sama Pak Bupati kan datang dari Arah-arah. sepo. Tang Roma setia insyaallah le oleh satu jeding bantuan untuk goreng janda-janda. Beri jeding so Bupati dina kabile. Oh, iya, Kak? Iya. Mau Ayo, dong. iya seren hedel Mondok ketemu. ya, Kak? Iya lah ketemu di kota ya. Iya. Ayo amin kering sepo dina ke Pak Bupati so Bupati. Lencelenan ya Lencelenan perkebak ulanan, Mayu. Bupati, Iya, di Mayu. wakil Bupati, Iya, sambil Kak, nyanyi ya. Sambil Soto nyanyi, Madura, dan Mayu. senengan ya, Iya, Kak, iya. ya. Saya kan tak tahu Kak Setia Kak. Ada remele. Neng sampang harus saya tekan la wow. Abunya gitu. kau dari Taman Bunga. Setia kan kocain sampang hebat bermartabat Kak. Iya, Le. Semoga terus Jejah dan tetap jaya. Ada boy. Iya, kan iya lah, yuk. Mulai online, Mayu. Nyereng Pak, jalan Soto Timun Pak.